Mkonyenye Rejoice Mote. Mecho amfuega. Kaka o gym le again. Kaka wu med school cho. Enyo primary school again. Gaka me va SS le amfuega. Me ba wunu left me. Gaka result nye. Me de mona me yingogbo. Alabna after school me che. Me va jivi bantonye. O me gbe me ga jiji velia. Me ga tan pomo nu yide ngogbo. Alabna ba call rokonye de hairdressing me. Me strong hairdressing. Bono wo kaka din vado afide. Gaka amono da de o me no fekana mu. Ko ya me ba decide bo ma ga wa ya cho. Enonye no kenke dowo. Me no pepere ta enonye va gbojola ya me yiji le kenke do me ta me wa kenke do ga ka na be 30 years ya me kokpo vinyo pa me veji OESS bodo go aka kenke do che zujo do de ta me va le me enonye chi eje ma poji ta cho fi mi ma no kenke dai moto ano gbogbola de no unyete ma ma nu veve ya me sebo o le plastic bottles o plele mi abe junction ya me ba kpofuma ya me kpo ebo mi afo area me kra dile na me ro cho me va ye me nyo kwa pe me mo mi ake no nu nde ko da se lo ndaran keke ma ta ba no china mobo no clef mi o ta me kpo do mi le la na me nya lo so kra ko me chode ka kan divana apeli ka opeto nya be de mele bottles o za ta o popu da onam amoko chote poko va penyeme keke me ba ejira na environment 360 to alabna me kponu vide le me akowa support enu bubu keke ke ga vivi na mchebe to gbobe mi apo moji pete le kokko edela ke mi ga vivi na menyebe efe melemo efe do melemo mi ye enabe ladies do opo ma ton kra ba pere unye mi ba no fole tepo kove mi ye de Madina main station aya ba lo le fimi akove keke mi kponu le me ma odi nyonu vi ocho pere unye ake fi wa be yo che o hede megbe vide ga ke amenu veve ke he kplo mi fi be mi ano kodi me zipipo mi o be mi zo azonli afo bottles ko ne ga me yiji okra che mi leji le for vide la e bo be nu nyede adogo cho me no zube ifia na de mi ya kodi jagba popo mi anu be de na mi sem kuma he suno do ya la ke mi ha mi atan pere mi avion ame yo no pepero mi no bottles o fo bete yo che eji aga jo agboro be de yo mezo azon le de ke pupulo tala mi akọ enu ya akọ wa do nwe he na ma open ko pe ka fuka doreji ta bottles ene susu nye va me kura che be matasi fo la do nwe ke me kpola nye matanta si fo kura la bana ya me ko le nyu do wa gbe keke akpo vide gede leme amocho aba sure le gbonye ya wa manu veve me le fifi la ya ma we nye unse na la azonli le do me de ta me un le do me ta re si anyo fofola me da pene ma me ga bie unse bubu ta la ma un to ya na re yi keke matan we akose ga fifi la ya la enu suno mele me nya be me ko le nu wa gbe ayi ngogbe ta nyo susu mele tasi un fifi la ya va sedes be mount adobo me gbojo kaka we mi sun kra me nya be vinyo osure amabubu o cho osure keke ma anye nu eke me bu mo popo le mo